amsoko ani channel o okra chakra cherai ani shak chalai joto nai tongnai no ani khabai lamsogo tai ang khayo norok joto kaham karang te safe tongban hinai inke last time o ang je video airport ground staff ni je video kisari mani ajagao ang quite norok ni kaham no response mangkha like comment bukabonga phaika amoni related chadi hinai angke amno tapok start khailesinai ang je mancha clear khai sanai norok bom haike apply khai manai bom hainang gangke ko ang pong nai hinai amani phone suina jak do angko je angko form fill up choli tongmani amongke 6 tarik ni simi jengmani 6 tarik march ni simi jengmani tabong ni je 22 tarik o pai thanai do angka norok amoni sakang no norok form fill up khaidi ang norok am haike sawda dakti khairo charu gyada ba angke 22 tarik ni sakang khaidi 22 tarik no last date do angke angko tamon sanai norok ni question ko ma ang pogis thangmai kya angke norok form fill up khaibai kangke angko exam mar nai do angke chini exam center to oro kore tripura to kore alka jaga o to je janjani gana o je bai tongai rokhanta delhi kolkata je gana nije ni center thangi rima no aba nong nije ni muchuk tei nang go jaga o exam nai aba choose khaima no but chini tripura ni hinka chini tripura o exam center kore amani bagai chini nearest angko hinke exam center ki guwahati o do angke jeng guwahati o chini tripura ni borok hinke thangi rima nai tai je form fill up khaibai ka hinke morok exam renani date dinai ta pornani banangai bile okay exam ribai mane 15 days pore hinke no result bo mani pai sinai hinke position hinke ground staff cs ni unko airport ni hinke eligibility hinke 10 pass te 12 pass rokri manai like tabok je 12 exam ri pai nai ro borok bo result maya khorok ri mano ante hinga ke age limit hinke 18 ni simi 18 বছর ni simi 30 বছর jora ri mano hinga seat hinke koita khali dong vacancy hinke 1074 ta seat tongta vacancy hinke expected salary hinke 25000 ni simi 35000 jora chela burui kanai no apply khaima no te aviation airline certificate bo require khaya diploma bo borok require khaya hinke website alka website tei borok accept khaya do ang norok no website bo sai khanar nai nang borok ko online bo jaga bo norok form fill up khaimanai tei ang description o link bo ri nai ta alka website tei khaiga hangke norok ni accept bang yang nai like ani friend masa bo khaimani bo kaisa am haiken do online no khaika hangke alka website tei khaimani ba accept banglia te kisa fraud bongi thanga like ko khaimani form ni ko marikha bisa kamu 270 something marikha na do form fill up khaimani angka ke abono alka website tei rok tei norok bo ta khaidi je aviation service private limited a jagani simino norongni submit khaigang ke accept bungne boma haike ang norongno apply khaiman fungnai tabok instruction ko to phone wi dangnai obo screen recording khaijak norok google a habai www.igiaviationdelhi.com ni suidi amoni pore hingena oro phaipai nei do hom ko search khaiga hingena phasinai ang tabok sui tongo ngen norok google thangai am haike suidi ngeno iko phaika do je umono rok yellow color ni logo nugui tongmani abono ko yango ajaga no click khaidi ajaga click khai kan kino ani net store ni bagi kisa sangong tongka do iko norok oborno khana iko IGI ko aviation service private limited o jaga ni simino norok ni form fill up khai kan ge accept nai inke ajaga ha ko apply now hin tongma jaga click khai kan kino te tolawo norok hai no scroll khai thane abro porimano inge jo ko je tick khai jaga tomna tick khai de te apply now re de inge aro ni hoi je norok nugui manai inko angje norok no sai kanar marok aro jotto no pori nai di inge ko ro name rok norok ni bung mar nai norok ni father's name inge date of birth nationality inge gender rok inge category marital status inge te examination bono rok je center choose khaimano je norok ni comfortable ma jaga ba nearest wo hin chamani a jaga choose khaimano aadhar card city state pin code email anke phone number marinai anke te kaisa contact number bono rok aba optional korimano anke 10 ni ssc ba high school ni 12 ni anko am hairok marinai anke jodi no graduating jak anke to abo ni bo marinai anko year of passing rok marinai boni pore aadhar card rok
other number ong mari nai hangke abo mention source in tong mani ajaga norok click khai kan norok bor ni simi saiman abo tamin chanai social media ni hoite na bor jaga ni simi saiman abo norok phainai mane click khai man norok click khai di hangke amoni pore photo norok kaham kanai ni de oro for 24 MB ni kotor hingke size norok ni photo yang nai ge joto form fill up khaimani pore norok oro submit khai rigan ke norok ni je fee rang ni jangnai 315 chamani amo panai tabo exam ni bepare kisa saikana sinai 100 ni exam nai do 100 mark ni ta 100 mark ni exam nai hingke aro tongnai general awareness bo 25 mark ni hingke aviation knowledge bo 25 mark ni te english knowledge bo 25 mark ni hingke aptitude and reasoning bo 25 mark ni do hingke joto mark no kaisa kai mane ekta mark nai ta hingke no negative marking do negative marking bo kore hingke language hingke norok duita jat bai rima no like hindi bai bo rima no english bai bo rima no je norok jajak mani bai exam o duitan bisingo rima no hingke saka written test mar nai do je written test do je qualified nai borok personal interview ni bagai na hajak nai hingke je personal interview bai ongkoni written test ni mili wai borok select khaini ta hingke tabo bom haike apply khainai norok sasinai ang description o link ri nai do norok naitu ba mai rong tong hangke www.igiaviationdelhi.com norok or hawi nai manai ang sei bori nai te ani description o bori nai norok aro hawi bo apply khaimano hangke je form fill up khainai afro angko mari nai do 350 mari nai 350 mari nai hangke je amno te kaisa tonga di kaisa ano comment khayo angko Shiv Shankar dabar mahnai bo recently no resign for airport ni hangke amo bo kisa tamin chanai saimana nangmani kok no hangke ang bo ni comment no pore khana no airport ni job rock almost permanent ya beba 3 to 5 years ni but extend bo ngi mano abo hangke recently ang bo resign do third party company te join rock khairna naika nai hanai rang san ka hingke abo rong na avoid khaidi please hangke norok ang si kopori tongmani kisa koraphan norok bujigena third party rok borok tamnai join khainai rok ni rang san ka hingke abo no avoid khaidi ni bo sao clearly no hangke because kono job khainani rang nai ni auto kubuna up to saimano hangke ni quality sinango sakang rang di am hai rok ni saka hangke norok amno avoid khaidi tai chini agartala airport hangke aram se 8 ta ni pore kono flight gre hangke norok bujima khana bo khaija kote saimano 8 ta ni pore hangke chini agartala ni chini te kono flight gring thangbo hangke aram se tongai mano hangke amono te norok ni anotei bo ani personal question bo kabang ma khaija haipano ang last video norok amoni ground staff ni ko tamin sanai oboni byapari no ang no next video wa sanai ni samani bandarok saimana mo chongkha hangke comment khai dini sawi norok kabang ma borong no saikana dini saka hangke norok 22 tarik jora si light ko to last date hangke norok dakte norok form fill up rok khaibi di tai kisa sapano helpful hangke norok ano comment khai di tai tamin sanai hamia comment rok please ta khaibai jadi kisa misa chaya rok tong hangke na kardi hangke ani je personally ani bagi je question khaine rong no ang ulo ang agino last kaisa video sajak ang ani 30k ka khangke ani 30000 subscriber ang khangke ani related je norok sungnamu chungmani kaham hamia jo to norok ni question ni answer lai hangke tini video no ang orna paile sinai dakti no malai nai katal video tuite belai ke hambai jo to nai tong nai rong no amang kam khai tong mai mi sungin tong da kitchen hingke abo no dakti no malai nai katal video tui bye bye